iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kumusta kayon, anak ko? Kumusta kan? Okay, Mat, Papa. Kumusta kayon kan Rimo? Awan parikot, Papa. Nasayaan kami, Mat. Sigurado ka? Uwan, Papa. Oh, Apay, ada ka di panagdwa-dwayo iti kasasaad ko, wano panaglangin mo, kaniri mo? amo Milana. Iti may sa alalaki. Awan sa bali amay sa atarigagayan na mga asawa no saan ati maadaan iti anak. Ha? Katamkek, aday tanto ti pakapanunutan ni Rimo a sumapol, iti makaipaay ken kuana iti anak. Saan mo't siguro, Papa? Tamarik nagmat, tinapod no apanagayat na kanya. Nasayad lang no kasta. Manutawon yun ngagdindin na nga maging gaita, awan pa'y anak yo. Kan may sakalo pa sa kunap. Kat iti orain ton kaano man, san mo ang maipaya ni ti anak? San ka? Uwan, Papa. San nga ta, day tanto ti mangituron ken kuana, sumapol iti babae, ang makaipay ken kuana iti anak? Asaan mo ang maipay ken kuana? Saan asumina iti panunod ko? Inasaw kanyak ni Papa. Maaramid nga tanilay mo kanyak, Dejay. Aklon, saan ko ang maipayan iti anak? Umtas ka diday ta arason. Tapno liputan nak. Sa bagay, no panunutan. Kasla nga awan sirbina, ti panagtindin nami. Takas lakawaw, ti balay mi. Gapu iti kaawan anak mi. Basol ko kadi. No nagbali na kakastoy. Pakabasulak kadi. No may saak alupas. Rimo, saan ko may latawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kasi itaaka nito. Anyan. Diyan may ladawan tinalaos a kinaragsak ko. Una yan nga irot ti arakap mo kanyak, love. Apay, saan mo akayat ti marako? Apay kit dinasaan. Kinapudno na. Kaslak may taytayok iti kaulpan. Iti nalaos aragsak ko. Amano kon kunom lang dayta. Pudno ti bagbagag. Makabartak ti ayat mo, Carla. Marinak matkid di ti barak ti panagayat mo. Carla. Sabay la ko ma, tagnanayon ka iti sibay ko. Dinak ko man pampanawan la. Lading hitak. Ngam amo matiga po na adim pasamak dayta. Saan ka di? Amok. Nukas ta nga rod. Maawatan na kumangarod akanayon, Carla. Dayta lang tikid dawa apaborkan ka. Kanayon matkat sipod pa idi. Maawatan ka. Ngam kidawag amabaling ka di. Dito'y ka nga agpatnag ita. Anya? Please, pangaasim tapat gam ko matikid daw ko kan ka. Sige. Patgak tikid daw mo. Angam saan to ko man na maulit pa ya? Tamo matiga po na. Pinaragsak nak unay-unay Rimo lang. Ti cellphone ko. Adaw maawag kat... Apa yung ti musungbatan? Sino ti umawawag? Ako, ni Ella. Apa yung adi musungbatan? Saan ka nagdanag? Maawatan ka ma? Apa nga nagtip mo? Amok mat. Kat uray ko na mamawatam. Amo ka nasakit tinakam mo. Uwan, uray ko nagtikas jay. Nasakit nga agpaiso. Awan gapu na ngagsakit tinakam ko. Gaputa, sabi takmat lang itibiyag mo.
Oh, saan ka kumangagsarita iti kasta? Oh, agriring man ang tayta. Sungbatam ko man. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangag ti pagsaritaan nyo. Carla, mabitlaan. Awanan, di na kuning kaskaso. Kasano day to yan? Kasano a panawag ita ni Carla? Apay nga taat isang bata ni Remo ti awag ko. Itay pa nga umawawag ka. Anya nga tanti napasamak kan kwa na. Baliwag manin nga awagan. Aday ka. Nagring. Sungbatan na ko ma. Madanagan ang pagiti. Ang mga nanyamat din napasamak kan kwa na. Hello? Agyaman na. Tasin nung batang matlang tawag ko. Madanagan na kita yan. Tadi mo sungbatan. Apay nga minapagdanagan na kaya. Awan mo't nakas napasamak kanyak. Kasano? Saan mo matasongbatan tiyawag ko? Nalobat nga ron ti cellphone ko. Sungbatak ko maitay. So nag-charge up pa eh. Kasta ka di? Adamat landline yun dita? Naawan nga rodan iti panunod ko. Kaputa na gato, tinaskan nga ilimpas ko. Ngamrabiin. Ako overtime nga rod. Kan amangan no marabyanak ko na eh. Iturog ko dito ita mga no may sugalak ngagmaneho. Kat anya pa iti mapasamak kanyak. Iso Sana bale. Italang mo't siguro dito eh. Sige nga Rod. Ituloy mong aramidam. Sige nga rod. Agyaman nagtamaawatam ti trabaho. Anyakit nga Rodan. Sige, good night. Sige, good night. Love you. Love you more, honey. Oh, anyat mapaspasamak ka, Carla. Love, saan ka kadi anaragsak ta agpatnagag iti din nam ita? Oh, apa yan nagsinay kay tinaunag? Amoklatan. Ada di mo nagustuhan saan ka di? Ibang kumano niya dayta? Sangit kamatan. Ada ka ti basol ko? Maawatan ako, ma. Tauray ko ng adyak rubong ti masakitan. Tsak maliklikan. Gapo iti sasadag kan ka. Primo love. Amok mati lugar ko iti biyag mo. Nasakit ti kinapod mo. Saan ko akabukbukudan ti ayat mo. Kasla. Nasugat ti puso. Idinangag ko nga imbalikas mo ti I love you iti asawa. Carla. Amok, awan karbang nangagi mo. May nagsakit tinagam na. Tsak malapdan ti bagi. Saan kong amo? Nangag mo gayam. Tawag lang ang masakitan. Primo. Adda anak mo itirik na. No pa'y amok no anya ti kasasaad ko iti biyag mo. Akas iti na ko nag. Sabi takla ken ka. Carla. Iso ano mabalin? Umanaw ka. Anya? Please. Please. Maawatan na ko ma. Juan, maawatan ka. Hindi pala. Nasakit gayam. Ibagbagam ngay ayatan na. Ngam, agapay sa bali ngay ayatan. At nakabingay ko, titayat mo. Tita puso. Nasakit gayam, nakabingay mo. Kan sigurado akas na timarik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam. Ay, ayatan ka, Carla. Gustunan, saan ka nagsangin? Tadyak kaya't makita ka akas ka. Sorry. Hingam. Tsak naminan. Markadan tirik na. Carla. Saan mo kaya't nga sakit tinagam ko? Ngam kasta ti mapaspasama. Malatingitan na. Kan masya nang inibugod ko abagi. Apayakas to'y tinasnastrak ko.
Masakitan ako unay. Isu apang asim. Pumanaw ka paila. Carla, Pangasim. Kaya't ko tagmay-may sa... o sige. No day tati ko nam. Ang amlaglagi pa. Ay ayatan ka unay-unay. Nagsayahad ko manadanggan na tano siya lang. Ti pangibagbaga. Ngam tinagas na. Dua kami di tapusong. Dua kami apang ibagbaga mi tinayta. Carla, Ngaman yan. Anya na nagsakit. Na makabingbingayak lang. Tinayta pamatag. Kunak man maturog ka ni di opisina yo? kuma, ngam nabanugag. Kahit ko ti makainan na itios to. Kahit kung ti maturog. Sige, sumrak ka nga rodan. Mariknak ti banog ko. Ne! Saan mo ayilan dito sofa Mabitlaan ta, pasutik na kita sapatos mo. Kalpasan na, sumrak ta ni tisilan. Masapol nga agida ka anasaya at iti kama, tapno makainan na ka. Agyaman nak. Awan maibaga kiti panangasikasong kanyak. Nakadungdungo ka. Anyak at nga rodan, asawa ka nga ron. Kang runaan na, ay ayatin ka unay-unay, honey. Ella. Amok, akasta kamat kanyak. Ay ayatin nakman. Nung pa'y ada parikot iti biyang ko. Ella. Lading ita. No saan ko ama ipaay dayta, honey. Juan, sorry. Ngam saan ka ama ipaayan iti anak. Gabuta, ada diferensya ti matres ko. Nasaya at man ta na idawas ka anak ko. Juan, mama, mailiwag mat kada kayo. Mailiw? Wano, ada parikot mo. Ha? At siguro sa anyo ang nagkinaawatan kinirimo at ya. Awan mama, ngam kahit ko lang tagpalabas iti kanito. Ken, agi anak pa'y lang dito eh. Anya? Uwan mama, nangalak iti bakasyon ko. Marik nakakasla na bambanong ka. Agpudno ka man kanyak. Ada parikot mo anya. Mama, awan tao nga awan parikot na. Ni ka di rimo? Ne, awan mama. Saan kan nga aglibak anak ko? No ba ijak kanunungan ti relasyon nyo? Amok nga awan maaramida. Saan ka amalapdan iti kayat mo? Amok analaos ti panagayat mo kenrimo. Iti laksid ti kinapudnong adan asawa na. Asaan mo amabukudan ti panawen ken panagayat na. Mama, amok mat dayta. Ngam addamot pamabasol ko iti bakik. Iti riknak. Tanagado ti sabali. Iti pa'y adda sungsung-batan nan kan saanan anawaya. Tinakariknak iti kastoy a panagayat. Maawatan ka. Ngem kayat mo kadi, ti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti maysa a lalaki. Saan, mama? Ngam, anya nga ro ti mabalin ko. Ba't lagaya? Napintas ka. Ken ubing ka pa'y anak ko. Nalaka nga'y baga ti panakisinak, mama. Ngam narigat nga aramiden, tan nasursuro ko nung inayat ni Rimo. Katukat ti biyag ko day tang ayat. Kat ipatay ko lakit di, na isut mapukaw ko iti biyag ko. Ngam ammom aminamaag day tang ayat. Aglanglangoy ka iti basol iti kastangar aramidam. Da kayo adwa. Mama. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta. Agpanunot ka kuma. Mama. Kayat mo man wenno saan. Masakitan ka. Kasanon,
No maamuan to ti asawa na, dayta a relasyon nyo. Gusto ti ko na, mama. Imbagak nga umayat at palabas iti oras. Kan paginanaan ti panunot ko. Ngam, sermon mat ti aramida nyo. Saan ka kumaa makaluksaw, anak? Kaya't kalaeng apalagipan, kan ilisi iti agnanayon a basol. To'y ibagbaga kat pagimbagam, kan panangisakit ko kas inaam. Ada akong dito'y apartment ni Carla. Ang aguray ka. Nakapadlak iti ruwar. Kaya't naasawan awan ni Carla. Kan apay adi nasungbatan ti awag ko. Anya ti kaya't asawan daytoy. Pimanaw ni Carla. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Nay, ada nagsardang alugan iti batong. Sinurot na ka diniri mo? Anya teramidag, makisina ka din kenkwan. Anya teramidag kita, ibagak ka din kenkwan alipatan na kon. Agsina kami, apalubusan na kon. Anya tirong bang aramidag. Nana, mabalin ka di akasarita ni Carla. Mabalin ka di mo. Sardengamon ti anak ko. Ang ayatak ni Carla, Nana. Kalukwad dayta. Kasano nga ibagam nga ayatem ni Carla? Katatang asawa. Saan ka kadi amasyan kan kuana? Nana. Daddadaelam ti biyag ti anak ko. Kat no talaga nga ayatem ti anak ko. Palubusam kuman. Anya? Pangaasim rimo. Siya kumati denggam. Sardengamon ni Carla. Sakbay asyak ti mangibaga iti asawam iti may papan iti relasyon nyo ken Carla. Anya? Aramidag ti imbaga. No di mo aramidan ti ibagbaga. Palubusa mo ni Carla. Nana. Ikit di puskol ti rupam. Agasam dayta. May turad mo pa iti sumango kanyak. Idin to tat tinaktakaw wano may parit ti relasyon nyo ken Carla. Jak maaramid dayta. Anya katasaanan. Nga oray maamuan ti asawam tar aramidap. Ibagak ken karimo. Maaramid ko ti imbaga. Kat sa anak amang rabraba. Tadyak kayat nga ang nanayon nga aglangoy ti anak ko. Iti managbasol ngaya. Ladingitag ti inaramid ko. Ngamday to'y tilaglagi pa. Katabmok, amaawatan nakto. No si kakat may san ngayon na. Awan ina nga gusto amay rubo iti dakas ti anak na. Tikit di puskol ti rupa na. May turid na pa iti sumango kanyak nga ina. Idin to taam muna kat agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Mama? Adeta, saan kamot nga anan-ano? Saan kamat anatay adisimango ken kuana? No nabaulam ti saan asimango ken kuana iti may sangal daw. Mabaulam ti duangal daw. Makalawas, makabulan, makatawad. Agingga iti agnanayon adi mo makitkita. Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun to apa nagkita. Kat umdas nga ipatay mo daytan. Basta panunutem akabit na kalaeng. Amakibingbingay kalaan, kat iti uray inton kaano man. Saan mo amabukudan ti imatang ken panagayat na. Saan ka ngagsangit? Ti rumbang asangitam ti managbasol a relasyon. Taawan tot masakbayam ken awan maganap mo. Ngamkit di, tungpal biyag a basol. Mama. Ulitag anak ko.
Daytoy ibagbaga ket pagimbaga. Ken panunutem ko ma, di adal ka. Ngaman niya ti inaramid mo. Ngem saan pa'y anala daw ti amin. Baliwam ti mangrugi. Amok, amasarakam tumatlaang ti lalaki. Amay karila unay di taayat mo. Ano nga ron ti blanom? Nuko na madumagdag kal di altap mo nga adan pagloglokuan ni Remo. Doktalag, papa. Kasi kunak no simrag iti opisina da ngam awan kanong matijay. Makitam? Ngam nakasagana akon, papa. Oras nga anda na doktalag. Palubos akon. Anya? Nasakit man nga awatan. Ngam ad-adaan na sakit. No amok lang arudan nga ada kabingay ko. Kat sa anak pailaan nga umadayokan ko ana. Pulos ngamin nadyak namnamaan nga da diferensya manak ko. Saan ko mat nga amo, papa? No amok la ko ma. Asaan ko amay paayan iti anak ti lalaki nga ayadak. Sa anak la ko man, anak ikalaysa kan Remo. Saan ang mabalin adi kang makapagsarita kan Carla? Diyak kabalan ang mapukaw iti biyag ko. Ditoy, sa anak nga umadayo dito'y lugar da. Aglalo iti balay da. Ditoy, makitak no rumar. Uray anyat mapaspasamak. Naskan ang makasaritak. At na nagsardeng ang motorsiklo iti batok da. Sino nga taday jay? Lalaki. Dayayan. Napan iti balay da Carla. Ni Carla tinangilokat iti ridaw da. Simrak ti lalaki. Sino nga taday jay? Saan ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga adda sa bali. Nga agtagikwakin ni Carla. Uray pakatayak. Magnapay nga umuna itirabaw ti bangkay ko day ta lalaki. Sakbay ama agaw na ni Carla. Ti cellphone ko. Ni Ella ti umawawag. Hello? Remo, han? Ayan mo? Di mat ko nakasimra ka kiti opisina itay. Kasan nakasimrag ka ako nan? Imawag at ijay, kat kunada nga awan ka may ijay. Apay, i-check up nak ka di? Saan? Imawag ka. Tay ibagak kumado magasak nga umuna iti opisina. Sakbay ama para kijay mall. Asidag gamin iti mall ti opisina yung. Asensya ka, no di mo nagustuhan ti naramit ko. Saan nga iti dayta? Siyak ti rumbang agkid daw iti dispensar. Kilaat ngamin nga da breakfast meeting ko. Iso ajak na ipakamukan ka. Okay lang. Sige nga, Rodan. Aramida mo ti trabaho. Bye. Bye. Pumanaw akong dito eh. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko. Jak magustuhan ti na imatangag. No siyak, di da pastrakan. Ngam no sa bali. Mismo pa'y ani Carla tinangilukan. Saan ang mabalinda ito eh? Anya kadit na pasamak yung agayang kan Edmond. Nakapigpig sa tiboses mo itay agsarsarita kayo. Pinapanaw mo matlata na kasla na nga bugiti aso. Kas di rumbangin ko na, mama. Manakibiyang. Manakibiyang ko na. Wan, awan ti asino man ang makibiyang iti pakasak ng ti puso. Nga agpapan kanyak nga inam kasta. Lading itak, mama. Ngam, bukod ko arik na rito. Pakasak ng ti puso. Wan, pakasak na ngagpaiso ti puso. Ngam saan nga umno? Saan amay kanataday ta arik na? Tabasol ti panagayat mo iti addaanan na asawa. Basol ko kadi, no isut nakarik na iti ayat. Nalawag a basol. Pasaanan anawayat ti tao nga inka inayat. Isaksakit na kalaang ni Edmond. Nasigpad abaro. Kas may sa agayam, di nakayat amay rubo ka. Agyaman ka kidi, ta isakit na ka. Ay,
Saan apa nangis sakit, Mama? Panakibiyang. Kan awan karbengan na. Ay, saan ko nga mo? Di adal ka mati ko na. Ngam nagbalin ka amaag, gapu iti dayta ubaw a panagayat. Panagkunam... Astonan, Mama! Ah, Saan kayo agdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Nagsubli ako ni apartment ko. anya? Apay anak ko. Awan ka din serserbik ga inam. Saan akong anapatagkan ka? Taawanan apulos ti denggam asaw. Linaksid mon, anaming pinsan ti kinainak. Pakawanan dak, Mama. Tandak namin ang maawatan. Ay ayatak neri mo. Kat umdas nga ipatay ko na mapukaw ko itibiyag ko. Maawatak ti adaarig nam anak ko. Tanapadasak mo't tinagaya. Tilaang parikot. Kat adan agikot kenkwana. Adaanan asawa. Kayat mo asawa. Kayat mo akabit ka iti agnanayon. Dahita ko mati panunutem anak ko. Aramatem mati panunot mo. Saan laeng at puso. Kunak man no, ano ti aramidam ako na medya opisina yo. So, anasapa ka arin mo ritay. Medyo nasakit yung ulok. Iso ang nagawid na kadagos. Linipas ko lang ti meeting ko. Kayat mo ta, masahiyan ka tapno makaginawa ka? Saanin? Makaginawak mo't nga tanong may turog ko. Iso O sige, sumragkak pa iti silagta. Anya ka taki mapaspasama kiti asawa. Sa bali ti madmadla ko kinkwana iti kalapos Saan ka ba to? Wano babanti adi makadla. Makarik na hakmat ka. Saan ka mabalin? Nga aguli makaklatan. Nga agkumagaklatan iti suli ako nada. Naskan amamuak na niya daytoy. Sapay lang ma. Tawan takas amaduktarak. Isunsa daytoy ti imbaga ni papakanyag. Pimay sunsa. Dayto tinadlaw ko. Kan napasamak iti kalabas, papa. Di husto, tibagakin ka. Kanayo na marabyan na sumangpa. Porque nag-overtime ka, no? Uno saan? Masapa arumar. Tada breakfast meeting na. Uray, tipan nakilangan naking ka na lamiis. Kasta ka di. Kasta nga ron, papa. No sumangpat. Agdiretsyon iti kwartumi. Porque nabanog ka, no? Anyala ditan. Isuray tan tibagbagakin ka, iha. Adapay na minsan. Parbango na si mangpat. Ngam impakada na kanya. Amaturo ko ni di opisina da. Ngam si mangpat matlaang. Nabanog ka, no? Iso nagawid matlaang. Kayat mo ka di akasarita. Saanin, papa? Amang ano makaluksaw. Kan ibaga na nagpulong ak kada kayo. Sige. Awan sa bali nga aramitin mita. No saan amang paliiw king kuwana? Sapay lang ko, ma. Tasaan apo may sa timbagayo kanya. Saan ko lakit ting amo? No kasano nga awatak? Masapola nakasagana ka. Tadagkel ti kapuno apay, amaramid. Wino na aramid ti asawam, ti bagbagakin ka. Sinalbag. Anya daytoy ang mapaspasamak kanyag. Saan asumina iti panunot ko tinakita kitay. Saan ang mabalin nga dati sa bali ang mangagaw ka ni Carla kanyag. Kas itinakunag. Uray pakatayag. Nakasagana ak basta jak mapukaw ni Carla. Apay. At akadi sa bali pa'y alalaki iti biyak ni Carla. Malaksid kanyag. Jak ipalubos. Masapol asyakla ang tipagpaayan na. Awanan sa balipay. Katno atta. Uray nga tais pakatayag. Mabalin na ka ditag sarita, Remo? Makaturturog ag. Kahit ko taginanakan maturog. Kasta kadilatan akanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo, ti panakaturturog mo. Imbagak matan kan ka anasakit ti ulok.
Ken madmadi ti bagpagik. Apay, anya ti parikot aya? Kastalatan! Amok! Adda pagsaksakitan ti ulo. Awan talinaay ti panunod mo. Adda pa kariribukam. Anya dayta nasasawam ita? Sa anak abaturi mo. Adda riknag. Kan addamat mapalpaliiw ko. Ibagamlaan. Nodan sa bali ang asarakam. Sa bali kaitan. Dakulan tinagbalik. Huston, di mo amo ti bagpagam. Agim imon ka iti hangin. Sapay na kuma. Takastang paiso. Sapay na kuma. Tanagbidutag. Tanumaduktanak nga da sa bali ang pagluklukwan. Jak amon asaritan. Ela, Saan aga po? Tawan anak ta akat laklak ang matan timang talikod kanyang. Saan ko nga ipalubos akas talatan? hustunan. Amom, awan sir-serbi da kita nga ibagbagam. Tasan apod no ti atap mo. Awan babae. Awan. Agat atap ka lang iti angin. Nadalos ti konsensyak. Nalakalaan nga ibagatay ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa balit ti sao iti aramid. Mabalin ka di. Kayat ko ti agina na. Nasakit ti ulo. Ket ad-adda sumakit ka dagita nga ibagbagam. Awan kas eskan na. Awan kas kan na kan ka. Ngam siyak. Adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ko kan ka. Kat di nak mapabasol. No kastoy tirik na kan panunod ko. Tasikamat laang timangmangtad iti mutibok nga agata. Anya? Iso asiguradwam. Siguradwam asaan apod no ti atap ko. Tanong pimod. Nasakit man ngam awan mabalin ko. Agsinatan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano na ito yun ang mapaspasama kanya? Bayat ti panangdangdangag ko iti kanta. Mapampanunot ko mati relasyon mi ken primo. Ti sitwasyon mi. Nangro na ti sitwasyon ko ken kuan. Agnanayon ka di ang maikadwa ak a babae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton ka anuman. Kat saan ko ang mabukodan. Makibingbingay ak latan iti pamatik na. Hadyak mabukodan. Wah! Saan ko matakayat ti kastoy a relasyon? Ti kastoy ang sitwasyon. Apay nga isupay ti inayat ko. Amok asipod pa'y abasol. Ngam napigpigsat ti goyod ti puso. Ngam ti panunot ko. Diyak kaya ti kastoy. Ngam ad-adda ang nagturay ti puso ko. Ngam anya ti aramida kita. Kidap ka din kinirimo. Apalubusan na ko. Adda nagsardeng alugan iti batok. Sinurot na kadiniri mo. Anya taramidag. Makisina kadin ken kuan. Rimo, Pangasiyo na na. Kasaritak ko man ni Carla. talaga na puskol matiro pa man niya. Imbagak lang arudan, adikan agpakpakita. Kan sardengamon ti anak ko. May kamanan. Lading hitak na na. Nga ore pagsasawan da. Awan anyaman na kanyak. Tinapatagkat makasaritak ni Carla. Pangasiyo. Awan dito iti anak ko. Nakita ki di kalman. Ngam sa anak ko na di manon. Imposible nga awan. Sa anak mo't lang nga pumanaw dito eh. Aging ga iti didak palubusan ang makisarita kan kwa na. Pagbalbalin ng dagpay nga ulbot. Nana, Nagawan abain mo. Siyak abakbakatan. Pagbalbalin ng nga ulbot. Sige. Aguray ka iti aginggat kay kayat mo na dama uray mo. Nana, Sige. Nuday tati kayat mo. Adakan ka.
Ngamla dingitag. Ipakaamok daytoy iti asawam nga adda ka ditoy amang gulgulog ken Carla. Anya, maaramid yo dayta. Nga uray mairamraman ti anak yo. No dayta ti kasapulan tapno magupod ti kinamaagyo adwa. Anya, Kay kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag amay lumlum iti kapitakan. Gapo iti managpasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos dayta. nana, Mama, palubusan na kami ngagsarita iti maudi agundaway. Panawon na kami bit, Mama. Agsarita kami iti maudi agundaway. Carla, ay ayatan ka. Ay ayatan nag? No ay ayatan nag? Ngam saan ang mailibak? Ang makibingbingayak lang iti dayta a panagayat. Taad dati asawam nga ay ayatan. Sigot mat nga among nga dan asawa. Saan punta nagilimod ken ka? Juan, kat akno nag-anag bidutag. Saan gayam arumbang daytoy a panagayat? Maawatan nak kuma. Tinaskan kat naragsak ta. Nga uray addamay sa aparswa nga agladingit no maamuan na tiar aramiden ta. Carla, Saan kun akabaulan ti agnanayon ang masaksakitan? Taamok adi kan tumabukudan, Rimo. Nga agnanayon nak akabit mo laan. Carla, Iso anak kaikideng akon. Agsinatan. Ah. Palubusan na kuman. Taamok nga awan to ti pagbanagan na daytoy. Tadwa kami di tapusong. Lipatan na kon, Rimo. Daytoy yung ti maudi apa nagsarita ta. Taamok, iti kanito ang maamuan ti asawam daytoy. Masakitan lakit di. Kat amok tirik na ti adda kabingay na. Tauray awan karbengak ngagsakit tinakam na. Tamakibing-bingayak lang itinasao apang matag. Ngam nasakit gayam. No di mo mabukudan ti may sa abanag. Iso maawatan na ko ma. ang jak ka ba lang ti pan nakapuka mo iti biyag ko? Amon, no kasano ti panagayat ko ken ka, Carla. Amok, ngam saan amabalin nga agnanayon latan. Amakibing-bingayak iti daytang ayat. Dayta ko mamot ti maawatam, Rimo. Kano talaga ngay ayatan nak? Patgantikid daw ko. Palubusan nak. Ang Panawan na kon, Rimo. Pudno. Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam naskan nga aklunan ta ti kinapudno. Taamok nga oray sika. Amom no anya ti kaipapanan ti kastoy a relasyon. Saan to ama taginayon? Saan ka di? Kan agbalinta ko maanatibkar nga agpadpada. nagsakit dayto ang nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para ken ka, mas pay nasaksakit kanya. Tanasursuro ka nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten ta ti kinapudno. Asaan ana ituding a para kadata ti tunggal may sa iti agnanayon. Iso nga iulitag. Palubusan na kuman. Nasaya at nakapagsarita kayo matlaangan. Ng maudi ko man. Uwan, Mama. Saan kayo magkanag? Tapay patagkukin ka ngayon. Denggan na kuma. Tapagimbagam da ito ibagbagag. Uwan, Mama. Tauray anyat ar-aramidam. Kabit kantulata. Ket kasanon, no maamuan dagiti kalugaran tayo. Wan, maibagam nga awan bibiyang da iti biyag mo. Ngam panunutem kuma ti kinataom anak ko. Gapula ang iti managbasol nga ayat. Maibabain ka?
Kaya't ko alam masan iti arak ti sakit tinakam ko. Dahito lang ti makatulong kanyag. Tapno maiwaksik ti nagbanagan ti ayan ayat mi ken ni Carla. Jak pulos namnamahan. Akas to iti pagtungpalan ti amin. Apay akas jay ni Carla. Adawag ko. Kat ni Ella. Hello? Ayan mo ka din. Rabiin. Kanapa yan di kasi market yung opisina yo. Ah, Anya ka di mapaspasamak kan ka. Di mo matgarod ibaga kanyak na anya ti problema. Tapno amok matar aramida. Saan ko akayat nga agpugpugto ak iti agnanayon. bye. I-off ko lang ang cellphone ko. Saan ko akayat nga damang singa kanyak? Nga agpapankin ni Ella. Aginumakit di. Aging ka iti mabarta ka kiti kastaunay. Ajak ammo ti lubong ko. Tapno malipatak tinagbanagan ti relasyon mi kan Carla. Matayak pa'y katkuman. Tapno aggibos lakit nga rodan ti amin aladingit ko. Kapo iti nagbanagan iti ayan ayat mi ken Carla. Urayan niya ti aramidag. Saan na ka makaturong? Pampanunutaglat na ni Remo. Andang tay kay balay. Apay nga inidap na di cellphone na. Nalubat nga ta. Saan ko mati na maawagan? Madanagan ang unay. Kasla na kainom, iti pa nagsarsarita na itay. Anya taramidag. Diyos ko. Anya kat nagpahiso ti mapaspasamak ken Remo. Anya kat ti mangpurpuri-puri ti panunot na. Agpakadak ken papa. Agawit ang matlaan. Kaya't mo asawan, agawid ka matlaang iya. Uwan, papa. Paitulod kan kaninatan. Saanan, papa? Adamat lugan ko, kung kabalak matang maneho. Ngam rabiin, ang mga niya ti mapasamakin ka. Sige, papa. Tapno saan kayo magdandanag tumanin kanya. Ni manong natang ti mga maneho kanya. Mabit lang nga rod ta. Ayabak. Kat hindi uri agtaksin tulangan wag suble. Uwan, papa. Agyaman na kiti concern niyo. Aganad ka iha. Saan ko akayat nga dadaga sa mapasamakin ka? Saan da kapag danagan, papa? Natib ka rakon. Nakasagana akmat iti pagbanagan ti panagden nami ken Remo. Nabartag ka. Wen, naggapam. Saan ka din bagakkan ka? Nga dak iti balay mi? Sinarong karak ni papa. Sinarong karam mo no anya lati pulong mo kang kuanan. Okay. Ah, Aklunak. Imbagakkan ko na ti sitwasyon ta ita. anya? Sige, maturog ka kiti. Saan tamat lang ang makapagkinaawatan? Tanda ka iti impluensya ti ara. Anya? Ngam saan ka maturog iti kwarto ta? Ah, Maturog ka iti guest room. Saan langit ni nagpinto? Adda na dagsan aparikot na. Kat isot ibarbarat ka na. Saan ati mapaspasamak kada kami? Saan ang patingga? Naskan ama-amwak.
Wenno matuktalan tiga po na amin dagitoy. Kat noon tamati ang matuktalag. Saan abumdang amang isinak kankuan. Agyaman at tanadanon ka ba di balayo, Rimo? Papa, Kasarita ka, lalaki iti lalaki. Saan ko akayat nga dadaga sa mabasama kiti anak ko? Gapo iti raramidam ita. anya. Lalaki ta ngagpatpat na Rimo. Kaya't ko tinasaya ta sa rintaan. Papa, Amo, ating pudno ti anak ko. Kat nagigtutak. Saan ko anam naman na jay? Tiga po na, nuapayasan na ka ang maipaayan ni ti anak. Ngam saan ko madayjay di panggabwa mamang loko iti anak ko. Tasan nabasol no may sama na lupas. Papa. Mawatang ka man di. Kas iti nakunak. Lalaki ak. Kan lalaki ka man. Naturalan ng mga asawa tayo, kalikaguman tayo, timadan iti anak. Saan ka di? Uwan, Papa. Ngam nakunakon. Sana basol nila no may sama na kasjay. Katitikano man saan nakaamaipayan iti anak. Papa. Di kaya't ko lang ay bagaking gaita. No ka po iti day di arason kat mga laka iti kabingay na di tapamutig mo. Nasaysaya at langan nga agsina kayo. Ngam dagsag sa gaba iti dinam. Kinasarita ng kagayam ni Papa. Uwan. Saan ko nga mo kinasarita na ka? Nalapit. Inaramid na jay. Tapumana. Kasta ka di. Nga mapagpit lang jay Canada nga ayan ti kabsat ko. No anyaman ti imbaganakan ka. Saan mo kumakagura? Kas may sang ama. May saan naganak. Kitkitaan na lang ti pagimbagan. Wenno pakasitnan ti anak na. Ella. Kuma, ibagam kanya no anya talaga ti mang burburibor kan ka. No atan kasukat ko. Wenno kabingay ko di tapuso. Ibagam laan. Ta nakasaganak nagsakripisyo. Tangay saan ko ama itad ti kalkalikagumam nga anak. Ha? Ita. Ibagam man kanyak tipod no, Rimo. Ada ka din mangipaaykan ka iti anak. No ata. Saan mo puman nga ilibag? Tasyak pa'y amis mo. Ti mangyawat kan kakinkwana. Anya. No anya timbagak. Aramita. Nasakit man. Ngamnas ka nga ibtura. Tauray agdenden natan to. Awan tumat lang nasaya at abanagan na. Tamo. Nga awanan patagkokan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asin iti... Si kapatid ni Carla? Uwan, siyak. Siyak. Amunak ka di? Kasla, nakikita ka idin. Ngam, diyak malagip no sa dino. Kan, kaano? Amangan no nakikita iti wallet ti asawak ti picture ko. Kaya't mo asawan... Asawak ni Rimo. Uwan. Siyak lang ti asawa ni Rimo. Imayak. Ngam saan nga umay mang rapot wino mang kabil kan ka. Ano nga ron ti gagaram? Umay naksidiran? Sige. Aramitim lang ti kayat mo. Ibagam ti anyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaganak nga oray kabilan nakpay. Tatipod no mat anag basulak. Ngam, ibagak kan ka. Saan lang asyak ti sidiram. Taagdamot basol ti asawan. Ang pangkakit di Among nga da asawa na.
tinutupampay laang. Kas na ko nak. Kabilan nak no day tati makapalagan iti rignam. Gapo iti inaramid ko. Wino, panang tutup ko iti asawam. Sige. Kabilan nak no day tati kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas na ko nak. Aramidam no day tati makapalagan iti kaungam. Pilitan na. Tinampanak. Hintulok mo, akabilan na ka. Uwan mama, barang no isot makapalagan iti riknana. Isuday tuyin ti ibagbagak payla itikan ka anak ko. Mama, Kat, hanya ti kunana. Di na imbaga, asinaam ti asawa na. saan mama? Kalpasan anatong panak. Nagdardarasan na pimanaw. Sigurado laki ti, asitaren na itat asawa na. Adda kadakwadan day ta mama. Total, ginupod kon ti amin kada kami kinirem. Anak ko, anya day tuyin nga inararamid mo. Anyaman ti banagan day to'y anaramidak mama. Nakasagana ak. Napanagtaka akong papa. Inaklunday di ang babae. Awanan pain alalaki. Magkita na. Saan, papa? Siya akong timakamukan ko, hana. Sa nabalit ang gawin ang padlangin to na may alawas. Naili ko mo't hindi kapsat mo dito eh. Ganda kiti ka anakam. Papa, Nasken nga grinisot kami iti awanan pain alalaki. kasi itinakunak. Siya akong timakamo, papa. Saan na kapagtanagan? Ipakaamok laang tinaduktara. Sige. Katanya nga rin ti planong kita. Tapno nawayadan. Isunti ikabalay na iti balay mi. Hindi ah. Uwan, papa. Agawid ak iti balay tayo. Tanoag na agad ak iti balay mi. Saan kunto amay liwliwag ti amin. Nga uray papanawag nubila. Sige. Noon niya tinasayaan. Ken magkapagin na awakin ka, aramidam. Agsarita tanto itong sumangpetak. Uwan, papa. Kasarita ti awanan ba Katapaman ang makapagsarita kami. Pumanaw akong iti silong na. Kat di na malapdan. Agandad ka, iha. Uwan, papa. Kastapay. Bye. Bye. Kasarita ni Rimo. Kat ora mismo. Pumanaw akong pitoy. Ela, agsarita ta kuma. Talaga kang sarita ta. Kat maudi da ito yan apa nagsarita ta. Anya, Ada ko madamagag kan ka. Kat ibagang kumatipod no. anya dayta. Inayat mo ka di. Tay Carla. Sumungbat ka. Inayat mo ka di. Aklunak. Inayat ko. Sino ti ad-adangay ayat mo kada kami. Pangahasim. Saan mo na damagan? Ibagang tagpaiso. Sige. Sa anak naglibag. Agpada kayo ngay ayata. Agpada kayo anapatag kanyak. Aniya. Bakawanan nagkuma. Ngamday tatipod no. Saan ko analiklikan tinagayat iti sa bali. Ngampat yun nagkuma. Ay ayatan ka. Saan ang nagbaloy ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ama pukaw ka iti biyak ko. Iso nga. Gusto na Rimo. Sumarteng ka na. Saan kun akayat adang ganti ibagam. Tauray anya pa iti sasawam ita. Saan kun apat yan. Ela. Day tati pagsakitan tinagam ko. Gapulangan ta saan ka amay paayan iti anak. Simapulkan iti makaipaikin ka iti dayta. Ela. Inaramid ko mati amin kabaelak nga iserbikan ka kas asawam. No pay jak may paayday ta abanag kan ka ti anak. Pakawanan nagkuma. Ulit-ulit at agad daw iti pamakawan kan ka. Itapay laang. Putdo kon ti amin kadata. Pumanawak.
Tapno maikan kayo iti na anay agundaway. Anya, panawan na. Tanya pa iti aramida ditoy. Kat nalpas na kun nga insukat. Isang patmun titoy dayjay a babae. Kat sapay lakom. Tamay paayan na ka iti anak. Dawan patlaw ko iti anak ko. Sapay lakom. Tasaan na po no ti atap ko. Saan at laki tingapit to? Carla, anak. Mama, malulawag. Diyak mawatan na ito, Eric, nak. Sige, iyan na naman. Umay ka. Asibayan ka. Amangan tumatumba ka. Agyaman nak, mama. Ngala, iturog mo no iso. Madamdaman to ti panagsarita ta. Tada ibagagkan ka. Naisaganang amin ng arumbang alaag. Agawin ako ni Ijay family house me. Katidyain nga urayat kay sa sangkot ni Papa. Anya ti kaya tasawan da ito. Talaga ka ti apanawan na. Naskan ka di ba at amaga? Imbagak magtankan ka. Itid kun tiwaya-wayayo itidayjay a babae. Ella, Saan kun akabailan ti makidanakan ka? Kalpasan ti amin. Narigat tagpamarang. Kat daytoy ti kasayaatan ama aramid kada tayo. Agsinata. Total. Awan anak ta. Kan iti uray kaanuman. Saan ko amay paay kan kaday ta? saan? Saan ka pumanaw? Ay ayatan ka. Diyak kaya't ama pukaw ka itibiyag ko. Saan mo akayat? Day tatipod no. Ulbot! Sumardeng ka ban, Remo? Di nakmalapdan apumanaw. Si kamot laang tigapuna. No apay akas to'y ti pagtungpalan ti biyagta. Pangasim. Di Ella. nakarakupan! Di naksagidan, Remo. Tamadurmanakkan ka. Ladingita ka. Marugitakkan ka. Tamok asaan laangan asisyak ti arakupa. Ang Pangasim, palubusan na ka. Di naklapdan. Taday to'y laang ti makapalag at tirik na ka. Among ka di, nga agar-ari iti kaong kaktigura. Kaday to'y laang ti pamuspusan. Ti umadayo iti danama. Kanagyaman ka. Taikan kayo iti gundaway nga agden na iti babae nga ay-ayat. Kan nangisukatam kanya. ang Ella. Tangay day dati pakaragsakam. Tamok, analaos ti ragsak mo iti sidong na. Palubusan ka rin mo. Nupay kas lamabiyat ti barukong ko. Kapo iti saag nga impaay mo apan ang lipot mo kanya ka. Ikarigatak nga ituran ti saam kan pait na. Kadsapay lakom ha. Tadumtang to ti aldaw amalipatam. Muno maiwaksim day to'y amarikrik na. Ella. Nasakit man tirik na. Palubusan ka. No dahil tati makapalagaan ni tirik na. Yung ibagat kan ka. Maladingitan ak iti kastoy ang nagbanagan ti amin. Saan ko apat yan? Amaladingitan ka tayo naramid mo. Katamok, anaragsak ka iti din na. Tangay kinunam ngay ayatang. Ngimti kayat mo ama pasamak. Adwa kami. Saan ama baling? Diyak kayat nga dakain inagaw ko, Remo. Kaya ko alam masan iti arak tila dingit ko. Anya daytoy apan nusa. Daytoy kaditi dusak iti naaramid ko abasol. Ti mapukaw ko dagiti dua babae iti biyag ko. Da Carla kan Ella.
Nasakit unay tiriknak. Malading hitanak gapo iti napasamag. Saan ko akabailan nga awatan daytoy? Ken saan ko apulos? Namnamaan akastoy ti pagbanagan ti amin. Unay magtanti kastoy anak ka pa ya, mama? Anya nga ro dita? Awan sa bali apa basulag. No dito'y bagik matlaan. Ta nagbalinak amaag. Nagbalinak asukir nga anak. Hala, saanan aday tati panunutan maanak ko? Mama, kasama nga ro doon to inawag. Anya ti aramidag. Biyagam, anak ko. Ipas ngay ko ti anak ko nga awan mabangunan na nga amana. Nang runa kat nagsina kami kiniri mo. Saan ka ngagdanag? Adaak dito'y amang tarabay kan ka. Kada kayo, aging ga iti si bibiyagag. Adaak nga inam. Anya da ito ang aramidag iti biyag ko, mama. Ngam tikid dawag kan ka, anak ko. Pangaasim. Oray na addaan kayo iti anak kanri mo. Saan mo nasublihan? Day talaang ti maudi akid dawag kan ka. Oray kasano siguro arigat. Kabailan ta abiyagan ti anak mo. Awan, mama. Saan kayo nagdanag? Saan ako nagsublikan ko, anak? Takas lamaduyok ti barukong ko kadagiti imbagbaga kanyak ti asawa. Nasaya talaga hawid kan di balay anak ko. Uwan, papa. At yung ti planom, no kaya't mo mapan kay di Canada. Iti ayan ti kapsat mo tapno may liwag mo ti amin. Papa. Patya ka nadardara si pan na kay liwag mo iti amin no umadayo ka pailaan. At agsublikan to no nalaganan ti barukong mo. Sige, papa. Panunutak. Awan ba't parikot mo? Ta-open tourist visa ba't yadaking ka? Uwan, papa. Panunutak pa. Adalaan kayat ko ang masigurado. When maamuan ita. Anya da ita? Adalaan kayat ko aduktalan iti dayjay a babae. Sika? Uwan. Saan ka nagdanag? Sa anak na imay. Tapno agi skandalo no tapno sa atan ka manen. Kasta ka di? Mabalin ka dito sumrat. Tagsarita ta nasayaan. Sige, sumrat ka. Sige, magtubo ka. Agyamanak. Anya ka diti maipay ko ken ka? Adalang kayat ko amaman. Kat ibagam kuman tipod no. Maipapan itian niya? Ulitak. Saan ka nga danan? Taibagak kan katipod no. Inted kun tiwaya-wayayok kan rin mo. Anya? Iti ababa asarita. Nagsina kami. Pimanaw akong ijay balay mi. Kat mabalin na kan nga iyawit ijay. Ha? Tay tatipod no. Nga madalaan kayat ko amaamuan kan ka. Kas itinakunak. Ibagam kumakanyak tipod na. Anya ka dito? Masikog kakadin. Kuha. Saan mo nga ilibakpay kanyak? Ulitak. Inted kun tiwaya-wayayo adwa. Mabalin nyo latan ti agdan na. Ta ipagnakmatan ti legal apan nakawaswas ti kasarmi. Anya? Sumbatam kumati sa ludsod ko. Uwan, aginawag. Duan abulan tin inawag. Kasta ka di. Sige, agyamanak. Agyamanak. Kasta pa'y.
Ela, agyam... Ela, Nakurang pa'y dayta. Among ka di, akayat ko adirdiran tarubam. Kayat ko nga ipapastikas ta unay asakit, tinakam ko kan ka. Ela. Amok analaos tiguram kanya. Amok. No kasano asakit tinakam ti agar ari itakin ka. Sige. Ipapas mo tiluksaw mo. Saan ka alapdan? Kitsapay la kuma. Tama pa kawan nakmatlaan. Sapay la kuma. Tasublan nakmatlaan. Tadyak kabalan ang mapukaw ka itibiyag ko. Panagpunam ka di, katsubyan ka ba ita, tamasikugan ti babae. Anya. Ni Carla. Masikog.